ni iki cyabaye ku buryo ba myugariro ba Espagne bafunze Messi, Argentine ikananirwa no kure mu buryo bukomeye? Nshuti bakunzi ba Despa TV, reka twizere yuko mumeze neza aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero kuri ino saha tugiye kuganira igikombe cy'isi kimaze iminsi kiri kuba, aho cyaje kuba cyakwegukanwa n'ikipe ya Espagne itsinze ikipe ya Argentine ku mukino wa finali. Muri iki kiganiro rero tugiye kurebera hamwe impamvu 10 zaje gutuma ikipe ya Argentine itabasha gutwara igikombe, kandi nyamara yari yakoze imyitozo ihagije, yari yiteguye bihagije, ariko se ni ibiki byaje kuba byayibera imbogamizi ku buryo byaje gutsindwa n'ikipe ya Espagne, aho byaje gutungura abantu benshi cyane. Twakubwira ngo bana natwe kuva dutangiye kugeza dusoje, ubundi izo mpamvu uzumve. Gusa impamvu ya 10 ntize kugucika kuko niyo ihagarariye izindi zose. Nge rero ugutegurira ikiganiro nkakikugezaho ni Despa Channel. Tudatinze rero reka dutangire ikiganiro cyacu tukubaza ikibazo kimeze gute. Ese wari uzi ko Argentine yari ifite Lionel Messi, Emiliano Martinez n'abandi bakinnyi bakomeye, ariko bikarangira itsinzwe na Espagne igitego 1-0? Ni iki cyabaye ku buryo ba myugariro ba Espagne bafunze Messi, Argentine ikananirwa no kure mu buryo bukomeye? Twakubwiye rero ngo muri iki kiganiro cyacu niho ugiye kumvira impamvu 10 zaje kuba zatuma Argentine itabasha gutwara igikombe nk'uko abantu benshi bari babyiteze. Tudatinze rero reka dutangire n'impamvu ya mbere yatumye Argentine itegukana igikombe cy'isi nk'uko byari byitezwe n'abantu benshi. Espagne yagenzuye umukino kuva utangiye. Espagne yinjiye mu mukino mbese ubona yuko ifite gahunda yo kugumana umupira no kugenzura umuvuduko wawo. Yihariye position yose ndetse ikomeza gusatira kenshi, bituma Argentine imara igihe kinini yugarira aho gukina umupira wayo. Birumvikana ko Argentine yakiniye iyi defend izamu kugira ngo batayitsinda, yo ntiyabasha kwataka ngo igere imbere ijye gutsinda. Impamvu ya kabiri rero, Argentine yananiwe kurema uburyo bwo gutsinda. Nubwo yari ifite amazina akomeye, Argentine ntiyabashije kugera imbere y'izamu rya Espagne inshuro zihagije, byatumye umunyezamu wa Espagne adahura n'ibigeragezo byinshi bikomeye byo kuba yagorwa no gukuramo imipira ya buri kanya, kubera ko Argentine ntabwo yigeze isatira izamu rya Espagne cyane. Impamvu ya gatatu yaje gutuma Argentine ibura amahirwe yo kwegukana igikombe cy'isi harimo ikarita itukura yahinduye umukino. Ni ikarita yaje guhabwa Enzo Fernandez ku minota ya nyuma. Ikarita itukura yaje guhabwa Enzo rero yatumye Argentine ikina n'abakinnyi 10 mu minota y'inyongera, ibintu byahaye Espagne amahirwe menshi yo gusatira izamu. Birumvikana kuba wabura umukinnyi nka Enzo noneho mu minota ya nyuma buri wese ari gushaka intsinzi, ni ikintu cyaje kuba cyaba ikibazo gikomeye ku ikipe ya Argentine, ari nabyo byaje gutuma baza kuyibonamo igitego, dore ko icyo gitego cyabonetse nacyo mu minota ya nyuma. Impamvu ya kane rero ni umusore Ferran Torres yinjiye ahindura umukinnyi. Umutoza wa Espagne yakoze impinduka nziza cyane. Ferran Torres yinjiye asimbuye, maze ku munota w'106 atsinda igitego cyahesheje Espagne intsinzi n'igikombe cy'isi cya 2026.
Impamvu ya gatanu rero, Emiliano Martinez ntiyabashije gukomeza gukina nubwo umunyezamu wa Argentine yakuyemo imipira myinshi. Amaherezo igitutu cya Espagne cyaje kuvamo igitego kimwe cyahinduye amateka y'umukino. Impamvu ya gatandatu ni Rodri na bagenzi be b'imbere hagati batsinze urugamba. Rodri na bagenzi be batsinze urugamba rwo hagati mu kibuga, bahoraga basubiza umupira bagafunga inzira zose Argentine ashoboraga kunyuramo. Byumvikane ko rero Rodri yaje we na bagenzi be baje kuba babera Argentine imbogamizi ikomeye cyane, kuko ntibigeze batuma ibona amahirwe. Abasore bayo bakomeye nka Enzo Fernandez, Lionel Messi ntabwo bigeze babona amahirwe akomeye yo kuba bagera imbere y'izamu rya Espagne, ari nabyo byaje kuba byatera kuba baje kuba babura igikombe. Impamvu ya karindwi rero mu mpamvu zaje gutuma Argentine idatwara igikombe ni iyi ngiyi. Rero inshuti bakunzi ba Despot TV, mwe mukomeje kudukurikira, turiho turarebera hamwe ibintu 10 byaje kubera Argentine imbogamizi bikaza gutuma idatwara igikombe nk'uko abantu benshi bari babiteguye, dore ko bamwe bari bamaze kubetinga ibintu bikomeye biyumvisha yuko bari buze gutwara igikombe byanga byakunda. Reka dukomeze rero n'impamvu ya karindwi yatumye Argentine itaza kwegukana igikombe. Messi yafunzwe cyane. Abakinnyi ba Espagne bakoresheje uburyo bwo gufunga Messi no kumubuza kubona umwanya wo kurema amahirwe, byatumye atagaragara nk'uko abafana be bari babyiteze, kuko atigeze abona amahirwe yo kugera imbere y'izamu kenshi. Impamvu ya munani rero, umutoza wa Espagne yatsinze amayeri ya Luis de la Fuente yateguye umukino neza cyane. Yahisemo igihe cyo gukora impinduka kandi zitanga umusaruro, ibintu byafashije ikipe ye kugeza ku ntsinzi bakabasha kwegukana igikombe cy'isi cya 2026. Impamvu ya 9, umunaniro w'iminota 120, kubera ko umukino wageze mu nyongera. Ikipe ya Argentine ifite abakinnyi 10 yarushijeho kunanirwa cyane, kubera ko bazibaga icyuho cy'umusore Enzo Fernandez wari umaze guhabwa ikarita y'umutuku. Espagne rero byatumye yo ikomeza kwataka ndetse no gusatira, kuko yari ifite yo abakinnyi buzuye ndetse igifite n'imbaraga. Urumva ntago bari bamaze gucika intege, dore ko kuba umusore nka Enzo Fernandez mu minota ya nyuma ni ibintu byaje kuba byaba icyuho gikomeye ku ikipe ya Argentine. Impamvu ya 10 dusoza ikiganiro cyacu, Espagne yari ifite icyizere n'umurongo mwiza cyane. Espagne yari imaze igihe kinini idatsindwa kandi yari ifite icyizere gikomeye, yakomeje gukina ituje kugeza yegukanye igikombe cya 2 cy'isi mu mateka yayo. Ngizi impamvu 10 rero zaje gutuma Argentine itaza kuba yakwegukana igikombe cy'isi cya 2026 nk'uko byari byitezwe n'abantu bose. Gusa nubwo Argentine yagaragaje kurwana kugeza ku munota wa nyuma, ikarita itukura, kugenzurwa hagati mu kibuga no kubura uburyo bwo gutsinda byatumye amahirwe ayivaho. Ferran Torres yandika amateka atsinda igitego rukumbi, Espagne yegukana igikombe cy'isi cya 2026 itsinze Argentine igitego kimwe nyuma y'iminota y'inyongera. Ese wowe ubona agiye impamvu yaba iya mbere muri izi 10 twakubwiye? Tubwire mu bitekerezo, kandi niba ukunda inkuru nk'izi komeza ukore subscribe kuri channel ya Despot TV, ushyireho like, comment, share kugira ngo ujye ubasha kubona ibindi biganiro
tugenda dushiraho, ubundi muri comment tubwire ngo ubutaha muzatubwire kuri ibi ngibi. So reka dusoze ikiganiro cyacu rero twihanganisha abakunzi b'ikipe y'igihugu ya Argentine ndetse n'abakunzi ba Lionel Messi n'abakunzi ba Enzo muri rusange yuko batabashije kugera ku ntsinzi yabo, nyamara bari barwanye ntako batari bagize, ariko biza kurangira byanze. Reka tubabwire ngo nimucike intege, mukomeze mukore cyane, mu myaka iri imbere igikombe cy'isi wenda muzahatana mubashe kukigeraho. So nshuti bakunzi ba Despot TV rero reka duhinire ahangaha ikiganiro cyacu, duhure ubutaha. Ikiganiro The Story Time ni ikiganiro mutegurirwa mukagezwaho nanjye Despa, aho tuba turimo kubabwira inkuru zagiye zitrendinga mu myidagaduro igiye itandukanye. So reka mbasezere mbabwira ngo mugire ijoro ryiza, Imana ikomeze barinde. Ciao ciao.